Makiria ma Mbeu njithi 200 kuma kaunti-ini ya Nyandarua nimatabaniitie mururungano wa thayu makienda mateta mao makorwo makiguo ni thirikari ya kaunti ino guku magitetia uria mihang'o ya uheani wa mieke ya mawira uratabanio ni kamiti ya wandikani kaunti-ini ino. We are dismayed with the ongoing corruption riddle exercise which we feel fails the integrity test and will deny hundreds of us deserved position for reasons that are listed below. We therefore demand that exercise is halted and conducted afresh. Marurunganite nginyangia wabici-ini cia kamiti ino mwena wa Ol Kalou ni monanitie kwaga kuiganira kwao guku makiuga ikoretwo ikiheana mawira na njira ya ungumania. There's a lot of departments county government na dealing kona agriculture, kona construction, kona ICT, kona electrical, kona na watu vijana wamesoma hapa, kila mtu tunaona hapa amesoma. List hiyo twinauma andu aingĩ meho na twina wira muiganu tia guku Nyandarua kuajiri watu wenye wametoka Kiambu, Kajiado and all that. Korwo mateta mao ni meguthikiririo ni bunge ya kaunti ya Nyandarua ni wethukiirwo kibarua ni gatiba gya thikũ 14 guthuthuria mahitia maria kamiti ino iracukirwo. Ona dereti ya kwagira mwihoko uruti wira wa kamiti ino ni kunyitwo mbaru ni MCAs gicunjĩ-inĩ kia makiria ma 70 harĩ 100. Speaker wa Nyandarua Stephen Waiganjo nake ni gukorwo na kibarua gya thikũ ingĩ 7 niguo akorwo akiandika riboti yake kuri governor wa Nyandarua Kiaribadilisha uria ni wewe na hinya wa kwamura mbundi ingĩ njeru thĩinĩ wa kamiti-ini ino. Ona no uhe mundu wa utari wa kaunti yanyu wira utige mundu wa kaunti yanyu, so turenda badilisha bodi ino iho ya kuheana mawira badilisha, turahoya kuringana hinya waku, turahoya umithondeke na twina imani nyugwikaguo. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.